Ukraine gi sinza Zelensky cho khaza jeso chi soche thola phe ne Urusi USA ne Ukraine phaba jatu me jang gandu thela nyawa ta to ne Moscow Ukraine ji nu khon ta jizima jun zu chang khala za tu tong wi thalam sa ba shi chojin ba ri ji song do. This is how Putin is preparing for winter, hoping Putin gi dalu gandu la Ukraine nang gi pame ta puku chu bi mi se chu ma sa ya mang bu la do jong na ju tang jela ta ri je jin ba ri. Putin gi nga chui mi se chu ma de chu gandu tang nga chewa ta mu na gi ka nge na da zang ne Ukraine la wu tu thab ji ji nga ne ngo ta shu chun do yu re ji song do. winter, forcing Ukraine to suffer and surrender. Yang Israel ji Lebanon loju la godong tabu tangwa tang yang Hezbollah chone Israel la meshu phandi ji dogo tangwi jesu jeso ji choche thola nyamju ji ke ji chisi bombu chui cho chame yinja yong thap ge go bi kuma nang do. In the Middle East, Ji xia ku du nga zui tongzhou cui da nyam li ji ni Lebanon nang ge za zha ge ne dan zhi lu yong thap ji ju ba ma zi cho chama la kempe yu bi me pe cham zhou ge zhui ji xin yong thap ji yu. for all concerned. 那次屯北西呢，登场的黎巴嫩推举及民忙帮机咱们来对内明白下雨金，提醒黎巴嫩吹对不利及决断节呢，卡萨这在哈边及多个车都，用太阳民安正爱基建的当米家常忙不来没就碰到。France 这古代都接触及人家连子很少经过呢，卡萨这在哈边及工作咱们来，在这个程度是都可能都。 Il ne doit pas. 我最黎巴嫩那的马出在外年的浪就年个买着了，浪就容个买着。我最大把的 Israel 黎巴嫩那的人出节节当米容啊当，但是 Hezbollah Israel 喷的几多个当米容，一个嘛当个都这样得了推着。我最讲可最果断了，今年这个出参嘛了，参照介绍些人口解决接送到。 在当地从事在苏丹那的第二章呢，米计划你当时主张正规机动的那都吹吧当，沿用他米计划几咱们来对你明白起来吧这。 第二点呢，单立基础接托了接触我呢，苏丹加克了满屋阿古计划你当三样爱罗就难做当，提醒有人难的即将融入阿古计划等当三样等，阿美利杨家阿古东区西当，计划你三样西咱们罗就难一些难度。第二在瀑布尼了，年的接触及初期你们送比托了，乌提南北苏丹的马本阿卜杜拉巴哈拉吉，有的年年估计担起来新州南这人多。 阿里龙这行个三个把马古拉比沙拉呢，年的接触呢，当那么年出的，跑去个年度去开，才王明。